A tan fatu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le radio Samoa. E ono whapopo atu Ausetalia i a Amerika mai Japani i le whaia o tole ninga tau militeli pe ono whailua se saunoanga se suisini o le whale pae i Amerika. O John Kirby, o le so upu imta upta pui puinga lau tele le mauta pae, na ia ta uolo mana o le presidente o Amerika Joe Biden e tala noa mai i le pare mio Japani le mata upu lea e au fia ila ma Ausetalia. No whawo peona wa ia so tanga wa lata Amerika ma le malo Japani i le vaenga wha militeri ma ua fōringo se awala e whate te amari e se aisaina ma iana ngā yoinga ngā iatu i a Japani ma isi atu motor Pasifika. O ri puti ai masa whamtaranga al presidente o Amerika e whapea e leo malo lo saina lo ngā rurue pea malo iei fo i malamana onga e au sia malu i tawina nisi o tūra whono whawa malo wa au tau sanga o tau mawhai atunu e peo Amerika whape fo i ma Ausetalia ina ia tau sia. Wai mai o le temine o tau la i le vaai i le AUKUS wha la paptonga lea ma le fuafuanga i wa amaulu e peo na tā ua wa amato na wha ngā solo e ngā rurue whatasei fo i ma Ausetalia. A tonu le amata le fo i le vai aso ngā whai ngā luenga, mō nisi i sini nei, e mei se i la tau e whao ngaina a wala o whemalanga inga lau tele, ina ua mōtu sia le ele tise, ma whaatua iei le tele o whai ngā malanga i se teimi le ima mau atu, ma nisi sa poloka i to tonu o trains, e le ai seisi e whaafuina, ia na o le computer e whao ngā ai, driverless trains. O i la tau sa whai malanga i le train nei Norwest Station, whai mai e sidia ma le i tū la, sa ano nofo pongi sa ai te tono le nofo afi, o na o le motu sia o le tise. A wata ua se so upu ma le New South Wales Transport Management, o se wha le tonu le tise le pitonu o Kellyville le sini lava, na afu ai le wha le tonu. O le moni maua nisi sa manatu o amata mai le tausanga fau, mani swinga le nei, manisi o au nanga e wha le rei atiri ai, e peitai, o le foi wa amata i le pongi sa o whewa inga i trains in le nei va yaso. O te minei, o te wha ngā soro malanga, e pei ona māsani ai. Wa wha maunia le maua o se tino mari o se ali i mai le sa i ringa na whaia i le vaitafe o Yaris i Melepone, le wha pesa tau sa i dia mai talu le lua aso talu ai. Tāria pere wha maunia i nā lo ia o lea tangata, ai mā losi tantununga o leo leo malto tele nā o fia le sa i ringa, e le tau mate le tangata lea na sa i dia, munmuri wa ai e le po le tau le tolu i le awa uni o le stona i talu ai. Sa iei whaatasi manisi o ana wō le no whanga o le Taruna Reserve ia ma savani ane a ianga i se awala e alu le vaitafe o ina muri wa ai ai. Na amata wha ngā solo mai lava lai i le aso e suenga pe ta i o le whato amani no mai ma wha maonia o maua le tino mariu i le whai tū. O le sole walo i aile whaaulo le tangi le tūla whono e le ofisa lo ia o le Morris Blackburn Lawyers ma isi fo ofisa lo ia e lua o latu ngā rurue whaatasi e avele tangi e whaasanga i le Medibank. O le Medibank o se tasile o company insure tele tau le soifua maraloina i Ausetalia sa suesueina e ofisa lo ia nei e tolu taro sanga na whaia tangata moni taui whaatatau le mata upu na awhiai wha maumonga whaalilo lilo i lunga upengata whailangi na wos wha e nisi. O whaelo mai e ofisa lo ia e whaita wafe la tu paanga o mai anu whaaulu wane suafa ma le sitala mo le atangi. E tali tonu leo i lato e whaingoa o hackers i le Whapetania o lo lato was whaia upeng whailangi. Ma o lato mawai le whaitau miliona o whamaumaunga a paanga o le Medibank i se oso whainga na whaia ia o ke tupa talo e nei. Pa mai lo ia, o le tūra e mai o lea wha le tonu se la matianga lea i paanga uma le Medibank, ma le solia fo i oa ia ingo le tūla whono wha lilo le Privacy Act. Ma ia i le tiuta le Medibank e te tau o na whai e malu pui ai wha maumonga uma tangata o lo o lato te wina. Ma le tana muli, o lo ngalue nei leo i sini le sue ino se tas foi whala lawe, e au fiaini ali i se to olua saos pa ia e nisi, ma lawe vea fo i se ta vale le o ngā tonu o sini, i le mae a o na wha o lima ia i tangata. O le 9 News o la tō wha ilua o li e to olua, pe a mara tai tōru su tau sanga le mātua na mawatu i Liverpool Road i Ashfield, ti ngā ina manuanga i o laulu, ma isi vaenga le tino. Pai mai sa o fiera to lua le se feu po inga manista ngata ai mulmuliane pe ona fai loi famtalanga os faia ma fa o lima ye nisi a le ianga iane malta vale lea malave ve ai. Ula uolo o a fiena avinatu le falmai o Royal Prince Alfred ma o lo i se tūlanga tinga ina. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le amtang foi o le nei va yaso.